Ingbe metong yakanong pamaglakbe. Maging makabaldugan niya kanu ing pamaglakbe, pauli daring akat mutamu karembalang sulok, karembalang kanto, kareng eskinitang pondalan, papunta king kaya katamong parasan. King kaya katamong pamaglakbe, adwalang bagay rin maulaga. Muna, ding taong akat mutamu na maging kayabe ang pong kayantabe tamo king dalan. Kadwa, botang mirestamo king parasan, alasan ang malalakwan. Mekad ing realidad na ning kakaluluan, maging sumbagal ya king kiyakatamong pamaglakbe. Maralas, deng kalulo, ila, deng malalakwan. Ing banwang 2015, mi talagaya ang ting banwada reng maluka ng CBCP. Mumuna ang ting pakibat king awos ng pakalulo ang pong masabal ng Santo Papa Francisco. Ang timurin, ang ting pamagsadya king 5 dalang kapag masusyan ng kasalpantayanan kaya ni Pilipinas. Ang ting netong abalayan, ng Arkidiocese ikit na iti, ang ting pamikatagon, banbiyayan ing pikagap tamong maging tunay balayan darang maluka. Nga ng Papa Francisco, be present to those who living in the midst of a society burdened by poverty and corruption are broken in spirit. Makanano, only by becoming poor ourselves, by stripping away our complacency, will we be able to identify with the least of our brothers and sisters, nga na pa ng Santo Papa. Ing kakaluluan kaya simpli, ban kanita mas andin dyan tayo iti, inumpisan tayo ing badwada reng maluka, king metong apamitipon, inyang kasyamaldo ning Marso 2015, king temang Faces of Poverty, Facing Poverty. Ing pamitipon, metong yang pamikatagon, ban akit ing mayayaliwang lupa na ning kakaluluan, ampong damdaman deng kwentura. Pekiramdaman tala, deng urtelano, ampon nung makanano lang lalaban para king gabun akarelang ipagtamnan. Deng sing-sing dareng kapatad aayda, kabang deng gabundang mana, palati ng palati. Deng kebabaynan, ang magkapilit sisiwala yung boses daking lipunan. Ampon deng kwentuda, rengadwang kayanakan, nagulot daning kasakitan, megnasang maninap, king mas manawang di. Kabang akakitala deng lupara, ampong pakiramdaman reng kwentura. Itamo ang ting meto nga balayan, may antig ta kapanamdaman, panmakibat, kareng-karelang pamangailangan. King saup na ring liturgy, ampong reflection guides, catechetical modules, ampong aliwang kaganapan, beba tayo ing kapag masusyan, kareng parokya, eskwela, ang pongaliwang institusyon king pisamban. Agatan din egan-agan ang sasalpantaya, panpigunaman din ng miyayaliwang lupa ng kakaluluan, ang pong mga kong arapan, abe-abe, ing kakaluluan kareng-karelang kanya-kanyang komunidad. Ing debosyon ing krusada penitensya y caridad ng Virgen de los Remedios, ang pong Santo Cristo del Perdon, pakit tayan ting metong a konkretong paralan. Pandiayan ing palayan dareng maluka. Nung nuka rin deng lamak ng Virhen, magagamit la kareng programa dareng parokya para kareng kalulo. King kapag masusyan ng koronasyon ng Virhen, yang kabalunan ng alto ng Setyembre, deng lamak kami tipon, kinamit yang pondo, para king lamak ng Virhen Scholarship Program. Ing debosyon king apong mama kalulo, pakit na ing kasalpantayanan, ampon ing karanasanan ning mi pakaluluan, dening taong ngarayo king pisamban. Ing panagkat, ampong pangako na makibat king pamangailangan dareng kalulo,
Matimid yang pensinan, king kapag masusyan ning Kristong Ari, amikidemang ing Kristong Ari asinuyo kareng kalulu. In Social Action Center of Pampanga, ampon in University of the Assumption, dinawas day ing pamitipon, kanawan, a commitment to integral development and social responsibility, inyang kalabing adwan ng Nobyembre 2015. Kinumbira na lang ng Arkidiocese, ting pamuntok da rin pisamban, akademya, gobyerno, komersyo, ampong aliwang sektor, banmigunam ampong mangako king kabuang pamanyulong, ampon kapakibatan king lipunan. Di Mr. Tony Miloto ning Gawad Kalinga, ing kanitang representanti ginang Leni Robredo, ampon ni Luis Antonio Cardinal Tagle, tinakeda ing karelang karanasan, bansopan da katamong mikunam, ampong milablab kapanamdaman. Ing banwa dareng maluka, agkata na katamong akit din kalulu, anting kayabe, ampong kayantabe, king kaya katamong pamaglakbe. Ing pisamban dareng maluka, ay tindyana na ing pagiging kalulu, adwaya kabaltugan kaya katamo. Metong yang pagnasan, ampong metong yang dapot isakwil. Metong yang grasya, ampong metong yang panagkat kaya katamo. Ngana ng ginutang sa Kristo kayong Ebanghelyo, nuwan kayo ikong maluka, uling kaya kayuya, ing kayaryana ng Diyos.